nani kuphi ngiyeka umfana angazi ukuthi ngiyeza nisho kunesikhiyo sami so ngaqabanga ukuthi no, let me go surprise my man athi mangabe emsebenzini la ngithole ngikhona. God, I'm gonna get the shock of my life. Ngathi mengifika mengithi ngifake isikhiyo kunesikhiyo phakathi. Guess who opened the door? My friend. Hey, wavula ugirl afaka negown yami ngasho ngathi abofandach the popsal dance. Ngathi mangimconfront ugirl, what angisho wena, you invited me into this relationship ungitshela ukuthi umuntu akuphatha kahle so nami ngifuna ukuza ne treatment la kunikeza yona. Ngasho ngivuthela impama wahla. I was so angry that day. Ngasho ngifona ngifonela uguy ukuthi ngicela ukuthi uze la uze namaphoyisa neambulance. Afika nje umfana so ngasikile amajini nama-wax okude nje kuyibruko ngakwenza ama-shots senguthelile umbhede ngamanzi. Ayi yabona shem saba bangani saba bafana. Story time. So 2023 na and I was dating this guy ne asimnikeni igama uguy simnika igama la kaSiya ne. So 2023 I was dating uSiya and yonke into behamba kahle ya relationship bengiphatha kahle uSiya angenze lonke into engiyifunayo. So back then bengumuntu yazo njani ne mhlawumbe let's say umuntu wami usendela imali ngiposta ku status siphumile sinomuntu wami ngiposta ku status yabo and bengihlezi ngitshela umngani wami yonke into about my relationship. Mind you lapho ne loyo mngani mbumbulo asimnikeni igama sithi uNosipho loyo umjolo bomnyisa like bomnyisa abafana bebadlala ngaye murtu. So bengihlezi ngimtshela ukuthi your friend uSiya namhlanje ngikhipha sihamba siyaphi uSiya ngisendela imali uSiya this uSiya that yabo and bengazi ukuthi umngani mangimqoqela uphatheka kabi yabona. So ukuze athola inamba kaSiya umngani khona this other day besiphumile yabo. So ifona miyaqima and ngakhohlwa icharge endlini ngathi friend ngiboleka ifoni yakho ngifonela uSiya and ngizwe kahle ne this whole situation boyithu ngiyababhlema. I'm not gonna say I'm blaming my ex-friend boyithu nje ngiyababhlema. So uSiya mina naye behlala say2 eMpumalanga ne ngedume ehluka ukuthi yena ubehlala 1 hour away. So miqhubeka relationship kanjena ne uSiya athi baby ngicabanga ukuthi kunikeza isikhiyo sasendlini, you can come anytime. Umfana nginikeza isikhiyo and bese ngijwayele ukuthi anytime ngiyaya yabona. Mhlawumbe lesiyo somsebenzini uSiya uzongithola ngisendlini angamind yabo. Hayi ke langa lesigameko lifike hayibo. That day uSiya ekseni angivideo call yabo bekasemsebenzini ngimbona ukuthi hayi usemsebenzini vele ngingamtshela ukuthi ngiqaba ukuthi ngihambe ngendlini ngizirelaxele nje sikhulume after video call ngidecide ukuthi ngivuke ngigeze ngihambe. Fast forward mengifika endlini mengifika ngikhipha isikhiyo sami ngithi ngiyasifaka lapha khona isikhiyo singaphakathi ngizibuza ukuthi and then manje kwenzakalani because uSiya is at work. So why kube nesikhiyo ngaphakathi niyazi kwenzakalani mangabe ufaka isikhiyo kunesikhiyo ngaphakathi. I'm not gonna explain that part. How ngidecide ukuthi nginoke go umnyango akuphelanga na 2 minutes nginokhile umnyango uvuleke from ngaphakathi mangithi nhla umuntu ovula umnyango uNosipho unqibe negown yami ngithi mina and then athi uNosipho and then in hayibo ngithi mina ufunani la because kamuntu wami la ufunani la ugqoke negown yami ufunani la athi ungaze ngibuza ukuthi ngifunani la cause nami ngamuntu wami yo. Before ngena ngidecide ukuthi ngifonela uSiya ngevideo call ku WhatsApp aqala ngayibamba okay ngirelax lapha ngikwate enake mina mangikwatile ngiyashesha ukukhala mara that day ngithi ukukhala ngeke ngize ngikhale phambi kwagirl futhi mhlawumbe ngakhala phambi kwaSiya mara hayi phambi kwagirl. Ngifona kwesi2 uSiya ibamba ivideo call ngijikise ne ngimkhombisa uNosipho bese ngiyajikisa ngibhekisa kimi ngithi mamelala nake Siya ke ne njengamanje uyashayisa emsebenzini qala ukuthi wenze sure ukuthi umufika ufikisana namaphoyisa neambulance cause kuzonyiwa la. Athi Siya hayibo baby usendlini wawungashonga ukuthi uyeze ngithi hayi into kuzekhuluma nawe Siya vele ngidrop ifone. And so lanke ne bengikhuluma noSiya ugirl bakabhiza hleka athi so ke sibone okay qeda ngifaka ifone ku flight mode ngithi uNosipho uhlekani athi ngihleka indaba zami vele ngimphushe ngene endlini. Athi ya ungaze ngiphusha endlini yomuntu wami
Ngithe bona Sipho angifuni ukukwata, angifuni ngibuye ngimbuze futhi kwesithumo. Ngithi noSipho kahle kahle uzofunani la ngoba uyazi ukuthi wena usiya umuntu wami. Athi ya wena you invited me into this relationship uloku ngiqoqela ukuthi siyokuphatha kahle so nambe ngifuna ukuze le treatment boyithola. Ngivele ngidedele impama wahla shaya impama yokuqala. Ayibisela ugela impama. Yo ngivele ngibona ukuthi yabo la kusazonyiwa umnqundu la. Sazonyiwa. Hayi ngiphinde ngiyibisele futhi impama. Aphinda ngibisele futhi noSipho impama. Yey ngivele ngibona ukuthi yabona mayi uyangishisisa. Koqala nguye umuntu wrong la ngimthula kamuntu wami ngimphushela ngaku TV. Hey asuka lapho noSipho makasukuma shothi mangimphusha awe makasukuma agijima ebathroom afika ngena key. Lapho sengibanga umsindo ungithola laphi yo uyaphendula naye. Yeah you invited me into this relationship. Yay ngibathe ngiyaphusha umnyango ebathroom ugirl ukhile. It's okay. 1 + 1 la kwenza 44 at this point in time. Athi ngekamereni. Ngifike ekamereni ngithatha wonke amajini konke nje okuyibrokolide ngibeke phansi kombhede ngiphume yo ngivula amabhodo ngithola ugeli uphekile. Thatha ama rice waqitha ema dustbin ngikwatile lapho ngiyakhuluma ngijwayela kabi yo ngikwatile guys. I was so mad. Lapho ugeli sakazivalelile ke phela ebathroom mina ngikhona ukuvula. Fike kitchen ngiqithe bottle rice ngicithe ibhodlela leshiba bekenza beef stew girl ngicithe beef stew ngicithe konke ukudla kuphekile. Suka lapho ngibuyele ekamereni thatha iskero ngenye amajini ngwenza ama bum shots ngenye amajini lapho guys ngikwatile mangithi nxa ngizimoto yasiya yaphakha ngaphandle ngirelax ngihlale phansi.